Tubaye ikaze mu makuru yacu agezwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aya makuru. Igoma muri Kivu y'Amajyaruguru, aho abatuye umujyi wa Goma n'impunzi zahunze imirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo bamagana Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bamushinja intege nke. Turaza no kubabwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'uwari we wese warushoza y'intambara. Mbere yuko dukomeza aya makuru, turabasaba umusanzu wo gukora like, share ndetse na subscribe. Reka duhere kuri iyi nkuru. Abatuye umujyi wa Goma n'impunzi zahunze imirwano yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyigaragambyo bamagana Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bamushinja intege nke kuko yananiwe gukemura ibibazo byabo no kubarindira umutekano. Icyumweru kigiye kwirika umutwe wa M23 wigaruye umujyi wa Goma n'ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru, ndetse abatuye muri iyi ntara aho uyu mutwe wafashe bamya ko amahoro yahagarutse ubu batagihura n'ababahohotera babambura utwabo. Mu myigaragambyo yabaye kuri 31 Mutarama 2025 abaturage bagaragaje ko nyuma yo kubona amahoro bahawe na M23 bifuza gusubira mu bice bakomokamo. Uwitwa Munguiko yagize ati, ubu turi impunzi tumaze umwaka n'amezi 3 tuvuye i Masisi, twavuye tujya mu nkambi, abana benshi bahasize ubuzima, ariko twishimiye ko M23 yafashe ibice bimwe, ariko turabasaba ko batubohora tugasubira iwacu. Banditse ko bazadutwara mu modoka bakadusubiza iwacu nubwo ibisasu byasenye inzu zacu, ariko twakishimira gusubira mu bice dukomokamo. Undi mugabo yavuze ko yishimiye ko M23 ageze muri Goma, ariko akishimira no kugera iwabo i Masisi. Ati, nimagira ngasanga ari amahoro M23 bimfashijemo nabwo nzishima. Saudi wari ufite icyapa cyanditseho amagambo y'Igifaransa avuga ngo Areja ko ya Kinshasa, bishatse kuvuga ngo mukomeze muzagere ne Kinshasa. Yavuze ko anejejwe nuko umutwe wa M23 wigaruye umujyi wa Goma. Ati, nkomoka Cinsanga maze umwaka n'igice nabaga mu nkambi ya Rusayu, ariko amasasu yarashwe mu nkambi twese turiruka tujya ku mihanda. Rero turabasaba ngo muducyuri iwacu kuko twenda kwicwa n'inzara. Kitutu Masisi muri Rubaya yavuze ko umunsi yumvise ko M23 yafasha ku gace hari akavuyo, ariko akimara kugera i Goma hahise habaho impinduka, abajura baragabanyuka. Ati, amasasu twaraga twumva habayemo impinduka, turi kurara neza nta bantu badutesha umutwe. Abajura babaga benshi mu mazu, bajyaga binjira mu mazu bakiba abantu bakanabica, ariko ubu tumaze iminsi nta kibazo numva. Mugisha Hussein na bagenzi be bahunze muri 2023 akibuka ko mu gihe cyose wagenda gufite amafaranga cya telefone abasirikare ba leta babikwamburaga. Ati, kuva M23 yafata ahantu twabonye amahoro ho gake, kuko banyatura n'abandi iyo bagufataga hitaga bagukurura bakakwaka ibyo ufite. Uyu musore ashimangira ko icyambere ari ukubona ibyo barya ubundi bakazasubizwa mu ngo zabo. Nema ndetse nawe ukomoka i Masisi yavuze ko bifuza gusubira mu ngo zabo kuko mu nkambi nta buzima buhari. Ati, turasaba badusubize iwacu, inzu yanjye yaguyemo igisasi irasenyuka, ariko ubu turi mu nkambi, nta byo kurya, nta mazi, nta miti. M23 nta kibazo na kimwe duteye, ntibadusagarira, nibiba, nta kibazo cyabo. Abaturage basaba M23 kujya mu bice byose ikavumbura inyeshyamba za Wazalendo n'izindi ngabo zifatanye na FARDC ku rugamba kugira bashobore kugenda batekanye. Janvier Burambo Nyamatomo wari uyoboye abigaragambye yavuze ko icyo bashaka ko ari uko Felix Tshisekedi yegura. Twabonye ko ubutegetsi bwe bwananiwe gushakira umuti urambye ikibazo cy'intambara no kuyobora igihugu muri rusange, mu kugarura umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu, gusubiza ibintu ku murongo no kurinda umutekano w'abaturage. Turasaba ko Tshisekedi ahita yegura. Imyitwarire igaragaza ubwirasi, ukwibona n'ubushobozi buke nibyo byatumye ibibazo birushaho gukomera. Yagaragaje ko abaturage bakeneye ubufasha bwihuse, gusubizwa mu byabo no kuba ubuzima bwiza bubereye umuturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagaragaje ko ingabo za SADC, iz'u Burundi, iza Moscow n'izindi ziri mu gihugu zitwa ko zagiye kuhagarura amahoro, ariko zitigeze zitanga umusaruro ufatika. Ubuyobozi bwa M23 bwabwiye abaturage ko bwiteguye kubatega amatwi, kandi ko nta muntu ukwiye kuba ikiraro gihuza abaturage n'abayobozi, ahubwo buri muntu agomba kugera ku muyobozi ashaka ko mukemura icyo kibazo. Ni nyuma y'imirwano ikomeye ikomeje guhuza uyu mutwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, imitwe zifatanya nayo iri mu witerabwoba wa FDLR na Wazalendo. Igoma ku biro byakoreragamo guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru, abaturage benshi baje kwakira no gushimira umutwe wa M23 wababohoye, ariko bibabera n'umwanya wo kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku byapa n'ibitambaro bitwaje handitseho amagambo ayikaze M23, anayishimira kubatura ku ngoye y'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aba baramukiye mu gikorwa cyo kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa, bishimiye kuba M23 yarafashe Goma, baruhuye ihutazwa, itotezwa n'icwa n'ubwambuzi bw'ibyabo. Societe civile mu ntara Kivu y'Amajyaruguru
y'Amajyaruguru yifatanyije n'abaturage ba Goma mu kwamagana ubutegetsi bwa Kinshasa. Yasabye ko Tshisekedi yegura kuko imiyoborere yakize igihugu aharindimuka, yiyemezaga gukorana na FDLR, abacancuro ndetse n'ingabo z'amahanga. Societe civile yagaragaje ko ingabo z'amahanga ziri muri iki gihugu zigomba guhambirizwa. Umunyamabanga uhoraho w'ihuriro rya M23 ari naryo rigenzura igice kinini cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Benjamin Monima, yashishikarije abaturage ko umujyi wa Goma n'ibindi bice bigenzurwa bagiye gutaha bagasubira mu mirimo yabo ibateza imbere. Yahumurije buri wese yizeza umutekano usesuye ndetse abari hirya no hino mu nkambi abakangurira gutaha. Ubuzima mu mujyi wa Goma buri kugaruka, abantu basubukuye imirimo yabo ndetse M23 mu butumwa yahaye abaturage yabibukije kwitabira umugambi uzwi nka Sarongo hasukurwa umujyi, bityo ko abantu nibagaruka bagasubira mu bikorwa byabo bazakorera muri Goma ikeye. Ni mu gihe u Rwanda narwo ruryamiye amajanja. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'uwari we wese warushozeho intambara. Ibi yabigarutseho mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo y'igihugu cya Afurika y'Epfo kuri uyu wa kane. Ni ikiganiro kiyobowe n'umunyamakuru Clement Mutanera, cyagarutse by'umwihariko ku biganiro Perezida Paul Kagame yagiranye na mugenzi wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byombi byatangiye bitanga icyizere cy'igisubizo ku bibazo, ariko nyuma biza kugenda bisobanurwa ukundi. Yagize ati bwa mbere bavugana kuri telefone bagiranye ibiganiro bigamije gutanga ibisubizo kuri ibi bibazo, bemeranya ko habaho agahenge k'imirwano mu karere, kuvugana n'umutwe wa M23 na leta ya Kongo. Ejo bongeye kugirana ikiganiro cya kabiri kuri telefone aho baganiye ku birimo kuba, aho Perezida Ramaphosa yishuye ko ingabo za Afurika y'Epfo zishwe n'ingabo za Kongo, hanyuma asaba Perezida Kagame gukoresha ubushobozi afite ingabo za Afurika y'Epfo zibona amazi, ibiryo n'amashanyarazi. Nyuma dutungurwa n'ibyo twabonye mu itangazamakuru byavuzwe na Minisitiri w'Ingabo wa Afurika y'Epfo ndetse n'ibyo Perezida Ramaphosa yanditse kuri X yita ingabo z'u Rwanda agatsiko k'abagizi ba nabi bitwaje intwaro, kandi ntabwo ariko bimeze, ni ingabo. Amagambo y'ikiganiro bagiranye yarahinduwe gera nubwo bavuga ko Perezida Ramaphosa yatanze umuburo kuri Perezida Kagame, kandi ibyo ntabwo byabaye. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko bitumvikana ukuntu ingabo za Afurika y'Epfo zifatanye n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, umutwe ugizwe n'abajenosideri bahekuye u Rwanda mu myaka 30 ishize. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'uwari we wese warushozeho intambara. Ati duhana imbibi n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo za Afurika y'Epfo ziri ku mupaka wacu, nta ngabo z'u Rwanda ziri ku mupaka wa Afurika y'Epfo. Twe rero nta mpamvu dufite zo gutera Afurika y'Epfo, ariko turiteguye kwitabara mu gihe cyose twaba dutewe n'abari bo bose barimo n'ingabo za Afurika y'Epfo. Umunyamakuru Clement, niba ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique, ingabo za Afurika y'Epfo nazo zikaba ziri muri Kongo, hari icyo byaba bitwaye? Aha Minisitiri Nduhungirehe yagize ati itandukaniro nuko ingabo za Afurika y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatumijwe na Perezida ushaka gukuraho ubuyobozi bw'igihugu gituranye. Iri ni itandukaniro. Bafite ibikorwa bibangamiye leta yacu, bitandukanye nuko twe turwanya ibyihebe. Cabo Delgado, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Afurika y'Epfo Ronald Lamola yanditse ku rukuta rwa X ati navuganye na Minisitiri Olivier Nduhungirehe, twiyemeje kugira ibiganiro bitanga umusaruro ku burasirazuba bwa Kongo. Twiyemeza kandi kugira uruhare mu masezerano y'agahenge nk'uko abakuru b'ibihugu mu muryango wa SADC n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba bifuza amahoro. Minisitiri Nduhungirehe nawe yatangaje ko yagiranye ikiganiro na Minisitiri Ronald Lamola, aho yagize ati wakoze muvandimwe ku biganiro byubaka twagiranye ku mugoroba. U Rwanda rukomeje kugira ubushake bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Twiteguye gukorana na Afurika y'Epfo mu gushakira hamwe icyateza imbere akarere k'umugabane muri rusange. Umusesenguzi kuri politike y'ibibera mu karere k'ibiyaga bigari Andrew Mwenda avuga ko ibirimo kuba byose mu burasirazuba bwa Kongo bituruka kuri politike mbi ya perezida w'iki gihugu. Naho abasesengura ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemeza ko ubushake bwa politike aribwo buzagira uruhare mu gukemura ibibazo bihagaragara binyuze mu gukemura umuzi w'ibibazo aho kuba inzira z'intambara. Naha dusoreje amakuru avugwa mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko kugira mujye mubonera amakuru yacu ku gihe turabasaba gukora subscribe. Murakoze.